se vratimo nama vaši geri, ali onu varijantu koju izvodim kuglom stopala ili košima vaši geri ili čosukoma vaši geri, zovite ga kako hoćete. Zapravo na Okinavi ovaj udarac u Goju-Ryu stilu zovu Yoko geri. Ja to nisam znao do prošle godine, to mi je Mirko rekao. Znate Mirko, moj drugar iz gimnazije, što živi u Nemačkoj državi. Da, sećate. Zapravo ima logike da se zove Yoko geri. Zašto? Yoko znači sa strane, na japanskom. I onda smo mi navikli da udarac koji izvodimo tu zovemo Yoko geri, jer on stvarno ide sa strane. Mavashi znači kružno. Mavashi, recimo sumoravače, one gaće što nose, one se zovu mavashi. I mavashi geri, ovaj klasičan, stvarno ide kružno, tako? I odgovara mu naziv. Međutim, ova varijanta ne ide toliko kružno. Ona bukvalno ide sa zemlje pod najkraćim uglom do mene. I zato zovu Yoko geri jer stvarno dolazi sa njegove strane. U čemu se razlikuje? Prvo, udarna površina više nije cevanica. Ne udaram ga time, udaram ga istim delom stopala kojim udara Maja geri. Tim. Samo ga naravno okrećem na stranu. Stopalo mora da bude zategnuto i prsti povučeni. E sad, sličnosti sa Mavashi gerijem su recimo ugao pod kojim dolazi, odnosno strana sa koje dolazi, ali ovde nema tolikog otvaranja kuga. Čak nema ni rotacije stopala. Stojim u istom gardu, bukvalno kao da izvodim klasičan Maja geri, samo umesto da bacam tu udarac, bacam ga sa strane. Kao što vidite, rotacija kuka je minimalna. Ovo je udarac koji se izvodi na mnogo manjoj distanci nego što je to Mavashi geri. Ja taj udarac mogu sa ove distancije da izvedem. I jedan i drugi. Klasičan Mavashi geri, ako krenem da izvodim, udarit ću ga verovatno butinom ili kolenom. Da. Prosto preblizu mi je za to. Gde je ovaj udarac još gore? Unutrašnji deo butina. Tu. Ili tu. Vrlo efikasan može da bude. Izbegavajte da udarate sa ove strane jer je butina ovde ipak malo tvrda. Ugao je jako nepovoljan i ako naletite na kolano može da bude problem. Jer odavde, iz ovog ugla, baš mi je teško da ga dohvatim tu. Morao bi da se vratim nazad i onda da pravim neki povoljni ugao i tad više na neku drugu tehniku radim. Kada stojite frontalno, možete to da ispalite vrlo lako. Međutim, gde ovaj udarac ima najviše smisla? Ukoliko uspete da napravite neki ugao, da li korišćen taj sabaki kretnje, da li tako što će on da stane prosto u položaj gde možete da ga udarite, tako da primjera radi, ako dođem na bilo koji način u ovaj položaj, ovdje taj udarac zaista može da bude problematičan. Kako ga izvodite? Koleno kreće isto kao za klasičan Maja geri. Tu. Nema onog otvaranja kuka, nema ove rotacije stopala, ništa od toga nema. Idem najkraćim putem kamenja, s tim što kada koleno dođe negde na pola puta, u tom momentu blago ću samo da ubacim kuk. I to je trenutak gde je jako bitno da zategnete prste nazad i da vam stopalo bude čvrsto. Ok? Kada vraćam udarac nazad, ne vraćam ga sada bukvalno istom putanjom kojim je došao. Kao što vidite ovde, moram naravno malo da uđem kuku. Međutim, odavde, vraćam ga kao što bih vraćao Maja geri. Što znači da vam je vraćanje mnogo brže. Tu, tu. Druga stvar, ovo je udarac koji vas neće povući da i ako promašite, nastavite kretanje. Znači, neće se desiti ovo što može da se desi kod Mavashi gerija. Pa mi kod Mavashi gerija na to reagujemo tako što kad udarimo, okrećemo se da bar budemo malo zaštićeni kolenom i laktom. Ovde uopšte nema te mogućnosti. Ispaljujem udarac kao da je bič. Zašto je on dobar? Kada udaram cevanicom, mnogo je velika udarna površina. I recimo, ako bi on, okreni se ovako, tako se okreni, pusti ruku. On ako primi ovaj udarac cevanicom, on može se podnese, tako? Jer na celoj ovoj širini se sila razlaže. Međutim, ako je koncentrišen, tu već je mnogo veći problem. Razmišljajte da li bi vam bilo teže da primite udarac palicom ili udarac oštrom stranom čekića. To je razlika u šteti koju nanese. Bar zbog toga ovaj udarac mora biti precizan. Moram da ga gađam u sklezinu, jetru, u pleksus, nema nekog naročitog smisla gađati ga gore, u glavu se ovaj udarac ne izvodi, inače nožni udarci u glavu u karateu, u tradicionalnom, odnosno u izvornom karateu ne postoji.
i nožne tehnike su jako ograničene. Karate 80% se svodi na hvatove i na udarce rukama. Gde sam stavio? Jesam ispričao, jesam pokrio sve detalje. Najbolnije i ovdje. Ovo je grozno, ovo je grozno. Pozovem, da. Taj je grozan, zašto? Zato što imamo dugačku putanju ovde, ima vremena da se razvije sila i ovo je moja jača noga. I uglavnom ću mnogo će mi... A moja slabija, samo slabija na uku. Da, njemu je veća težina tu. Pa i ovdje Pritom, te ne šići. inače i ovde, Ali ovdje nema ništa, nema ni šića. apsolutno ništa. Pritom, to kad smo radili one varijante low kicka, pominjali smo koliko je zapravo grozan low kick primiti po zadnje nozi. Dobro, ajde da ne tupimo previše. Sada ćemo da se podelimo u parove. Krećemo se jedan oko drugi, samo ovaj udarac bacamo, za sada ništa više. Krećemo se, ti jedan, ja jedan. I lagano, do kontakta. Koji god hoćeš. Tako, ja rekao do kontakta, ovaj mi padne. To znači do kontakta. Sad će Lazar opet verovatno kao da trese tepih. Ovako, fino. Ok. Nemojte da se branite da neko ne bi naleteo na lakat. Ok? Pustite samo do kontakta pa ćemo posle malo da ga komplikujemo. Ajde.